Nĩ mũtaratara ũrĩa ũhũrĩtwo njeki nĩ bengi ya thĩ kũhetũkĩra gĩkundi kĩa Climate Action Program ĩnyitanĩire na thirikari ya kaunti ya Kajiado. Mũbango ũyũ gũkorwo kĩguna makĩria ma arĩithia 100 a mahiũ kuma matũra marĩa magũmĩirwo nĩ riũa inene na kũcũngĩrĩria mahiũ gũkua. What the county is currently doing is showing how to approve the plan and supplying some seedlings to try and restock where epomea has destroyed. So we have some demonstration sites. This is one of the demonstration sites. Another one will be at Matapato area, Kajiado Central, which we expect to do next week. But our main work here is to sensitize and show people that it is safer and it is good to remove it from their farms. Hamwe noguo aikari a matũra ma Imaroro na Matapato no magĩte na mweke wa kwĩmathĩra ũboco kuona nĩ mahetwo wĩra wa kũmunyaria rĩrĩa rĩmeraga mwena ũcio rĩtarĩagwo nĩ mahiũ. Kama ni kufuga ng'ombe, hiyo ng'ombe nikaa idadi ya ng'ombe imeenda chini, so saizi kupata maziwa huku Masaini imekuwa ngumu juu kama kwa mfano mtu alikuwa na ng'ombe kama 100 na saizi utampata ako na ng'ombe kama 10, 20 na ni juu ya hii janga juu imelete kiangazi. Mũbango ũyũ wa kinyanĩra ni ũkũhotithia mahiũ kuongerera iria na kũgacĩrithia mĩtũrĩre ya aikari. Tulikuwa tunapata mvua mara kwa mara ama mvua kwa wakati wake, lakini siku hizi ni kama imebadilika. Imekuwa wakati tuko na matarajio ya mvua inachelewa, mpaka sasa tunapata hilo janga la kiangazi, ndio sasa ng'ombe wanakufa kwa ajili ya kiangazi. Lakini tunaona tukipata msaada hii ya wafadhili wetu wa kuhusu upandaji wa nyasi. Itũra rĩrĩ rĩa Ipomea nĩrĩkoretwo rĩkĩgũmĩrwo nĩ ng'aragu na wagi wa mahuti wa mahiũ kwa ihinda inene. Ya kung'oa Ipomea na kupanda nyasi kuna kama milioni 6 hivi ambayo yote imetumika kwa kununua nyasi na kufadhili mipango yote ambayo inahusiana na mradi huu. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo na Ciĩku wa Kahũngũ.